Hei hi All India Radio Aizawl ani chanchin thar achhiar tu silian sang puya ramchung mun sang sanga COVID-19 trikai tharanom bele zelo wangin chanchin thalonga thatu te srila kalo film khur zel turin kan ngen chewa vaccine dose khatna la to de chu ahun taka dose ni na lo la turin kan ngen chewa hi ba ka hian mai top na vo te midang nena in hata om tele kut le mui mai silfai te lo ngai poi mo zel turin kan ngen chewani tuna chuan chanchin thar ilongai thak chun chomang u Shileng thong hinen tizia omna tura Mizoram sarkarin inkar khiba kalpui chu cholkar khatdang po sele ani Health and Family Welfare Minister Dr. Aral Thanglenan Ripuileng kar antum berchun na chan himani ati ramchung ani ko chung chu azonin COVID-19 shikai mu chu thar ain enkoldam antam jok to sarkar lai pui chon tun hnaya na Shileng thar black fungus chungchanga state le union territory te chu in Venetora and Rome manete clearno le turin thorona pe Shileng thoni na tizi omna tura Mizoram sarkarin in kar khipa kalpui chu cholkar khadang thotran ni somni pali jingdarli atanga ni somthum pakhat thotran ni jingdarli thleng chhun jomani don hei hi Mizoram chunga COVID-19 trikai thar chaktaka an punzel awangle avei mek thanem tak anom zui zel awangani thu sarkar thu chuna tarlang voin kai in kar khip thu pek ti chu hian achuak masa tlem ti dang lamani a Mizorama omsa emo tharchua ejonna le masona na thona atana mamo bungruwa te chu Mizoram chunga sem emo la khom phalani dona bungna phurtu te ero chuan anomna LLTF le VLTF te lekha anna turani courier service e-commerce le home delivery chuan state pon le chunga dor kai te bungruwa online emo phone manga order lok sa te pek chaw huama thole ni le zirtop ne te jingdar nga tanga tlai dar nga thleng chaw delivery ti phalani MGNRGN nuya na thok tu po in hnai lovin CAB kaishuna uluk taka zomin na an thok turani in kaishuna thara hian dor sang khai chi le triak le agriculture kai hnoi bungra zorna mason na peng sang thona atana bungra mamo iron rod balu le adang te zorna bungra phur lir thei mamo lir thei pat zorna le siamna hmun te chu dor hon thei sa ba ka hon phalsak anni a thole ni jingdar nga tanga tla daranga an hong thei don ani MC Pon district khopui sang chuan heng dor bak hon ngai om chuan borsap ro manna a hon thei ani MC huam chunga le district khopuya chuan masona tho sang le chena thleng theilaka invena tho tu zual om chuan borsap le VLTF mo LLTF mo10 a muna infein na tho phalsak thei ani dona MC Pon a chuan kho khirna engma omlovin lo le huana na tho palani to bok mani ina thil siamna hmun workshop bakery pon thuile dang te chu pon lami cholovin VLTF mo LLTF te hriat puina in an thok thei don ani Health and Family Welfare Minister Dr. Aral Thanglenan chuan he Ripuileng kar antum ber chu nuna chan himani ati Voin Khan Zora Medical College in COVID-19 shikai te en kolna konga malak na te ein baka malak chunjom dan tur te ena Health Minister chuan Mizoram COVID-19 second wave chuan azi aron thak wangin rin phak bak har sena to ani thua soya shikai thar te zinga symptom nei an pun pa ka atira symptom nei lo atnuwa symptom nei ngai tom tak an tam sot hlet asoya mundang an ngai tha don tina nilovin COVID-19 shikai din hun ngai tom deu te en kolna mun Zora Medical College tun atan chon insorbing dewa trula Mizoram din hun clear zelin damlo en kolna tur khumle an mamo dang te ngai to trula he wang hian chol lai po ni ma se ZMC ngai pe mo angai ni ati Health Minister hin tun hai Zora Medical College oxygen generating plant siam thar chu atloa oxygen generating plant chu tun din huna chuan tlung takin akal theiri a damlo te mamo po pek chhoni in Mizoram din hun thlirin man mo takin oxygen generating plant dang patni siamna tur mun lai me kani ati ZMC hian COVID-19 shikai te en kono tur wa sang panga khum om zong tuna hian lo khat ani a ward number 6 sakmek chu Health Minister hian to ngarin atulang ang pe fel ngal tura tan turin contractor te ZMC ho tu te cha a Mizoram din mun a hriat lo wangin thotran nia tal chon damlo dalu thena tur khopa pe fel atul to ti asoi ZMC a COVID en kolna thok tur Mizoram College of Nursing final year zirlai somni parukin volunteer 10 karle thotran nia tangkhian ZMC a anlu dona hengbak a National Health Mission noya Health and Wellness Officer training la zo engomazat antel don bok Medical Operational Team Chairman Dr. ZR Thimsang chuan he thu hi soin emergency omani chuan Aizawl Civil Hospital le hmundanga thoktu te po cha thei tura hriatir to in
private damdo in nei tu te point atulani chuan an mi le sa te po an tho shelo thu an soyatia doctor zat artiam sanga chuan damlo an tam zela khum ain dai to silova thoktu te an ha in an lu hai to hle ani atia covid-19 shikai mu chu thar zinga symptom na taka nei an pung zel chuan an mang ati ang ti soya ZMC a khum atam theng berda a in sorbing ngai ni ati ZMC wa thara khum da belin akentel tur thoktu abekin nurse le atulang ang thoktu nurse le hospital attendant te MOT chuan an tam don ti an soya nurse ringot po ani na ang taka thoktur chuan zani chuang an ngai don ti an report ani Mizoram COVID-19 shikai sing khat an chuang ta a vein khan COVID-19 ve en kolam huna tengin mi za som pathum an chuaka hetian COVID-19 ve to zong chu mi sing khat le paruk anni shikai zinga hian dam tak en kol mi sang sari zeruk samthum palian oma en kol mek sang ni zathum somli pakhat anni voin khan pitok triele kum samruk pathum aizol electric venga mi chu COVID-19 kai noi pneumonia wangin ZMC athia pitok triele hi tun thani som pakhat khan shria kai ti mu chhoni in BSUP da ani a ni som paret khan ZMC admit ni in ama hi asma le lungthalo nei sa ani ti hian Mizoram he hri thi pui to za thi somthum pakhat an tling ani Mizoram puma COVID-19 ritanna mi noi ni singko sangre zali somsir pakhat nena pek ani to a hengzinga singa sang khazako somrukhian dos ni lak turan lakim to a abak noi ni singni sangruk zanga som pakhat hian dos khatna chaw anlar thung ani tun kar thotan ni atanga ritanna pek chhuat tan kumsom pare atanga somli palin kar ngai paimo masak mi singkhat zasari somni pasirin ridan nei anla to a heti lai hian ain dailo na sa hle ti state immunization officer Dr. Lazami chona soi kan correspondent zona changin Dr. Lazami chuan kumsom pare atanga somni palin kar department in pek masak tura ti te zinga ridan na pek lo anna tam hleya ridan na an call sign adai to ri lo ani atia aizole district danga po anla pekim theilova om chun tlem te chu kar thara pek chun zom ani anga abak latur te chuan an nga hret angai don ani atibok ridan na lo than chin tur engma soi the ani lo thu soin Dr. Lazami chuan ridan na lo thleng le tur chu sing khat sang riat le tlem aron pek phal don thule aman tur po kar thara an pek fel the an rin thua soya heti lai hian kum somli panga chunglam ridan na la lo tan chuan a thon feka alalak theireng thu mi puite hre turin adu ti Dr. Lazami chuan soya ralma tonga thoktu frontline worker zinga po ridan na lalo anom chuan alak thei thule kum somli panga chin te tan chuan dos ni na lakhun aron tin hat le theta wangin ridan na anakol tam thu soi ani chanchin thar hi all India radio aizol atanga puan ani voin khan Mizoram lu phalna MPass nei lo lir thei pani kuwa phur chu mami chimveng VLTF ten ti dingin driver pakhat chu test ani nuwa a positive ani ti mu chu ani heng lir thei pani te hi baga tangin nimin khan kuwa tiak phurin wairang te police check gate a lir thei lu man chengza an pek nuwa engma test lovin an kala tukin khan mami tan thlenga chimveng VLTF te hian ti dingin MPass le covid certificate an nei lo wang le lir thei driver pani te hi danan bo cheta wangin traffic police nena lanin cheng sang khat ve ve choi ti ran ni driver tele an shroi mi pani te chu covid test an ti nuwa driver pakhat hi positive ani ti mu choni in Mamit SSA Girls Hostel COVID Care Center dalu ngal an ni a midang te ero tourist lo cha da an ngal kuwa lo le saktu te hi home quarantine an ni a phun tura phur kual tu te po VLTF ten an chui ngal bok ani ram chung ani ko chung chu azonin COVID-19 shikai mu chu athara ain en koldam an tam to zoka shive en kol mek zat pot laniam zelin en kol damzat hi za samret pasari point pasari paruka kai to a dar kar somni pelikal la chung khan shive noi thum singa le sang sari chuang en kol daman oma heti la hen shive mu chua noi ni singa le sang saren om thungani hemi chung ve khian shria wanga thi sangni chungan oma tuna hian shive en kol mek hi noi somni pakua velan oma shive en kol dam te vai bel chni le noi som thum chuang an om to ani Sarkar lai pui chuan tun naya nana shrileng thar black fungus chungchanga state union territory te chu invena tura ain ro manate thliarnon le turin thurona pe Union Health Secretary chuan state tin chief secretary le Union Territory Administrator te hna le kha thonin COVID-19 ve te en kolna dam doi in te chu he shrileng laka veng tura mala ka tur thu shrilin damlo en kolna mundang te po ven film ko ru thu ta langa Union Health Ministry chuan state tina hospital infection control committee din tur le hemi puala vil tur
nodal officer ro turina ti a damdo in ne damlo en kon la mundanga te infection prevention control program kalpui turina hria tir boka in kai shona mumal tak zom turina ngen bok ani COVID-19 trileng thon hin awangin rivei an pung chhozela damlo tan damdoi le oxygen mamona sang hleya hetiang kara hian mi puite mamo hria in Navi Mumbai khargara chuan Gurudwara Sahib in oxygen hi amamo te tan a thonin an pe a All India Radio correspondent Sridanin oxygen langar seva hi April ni somni pahnia tangkhan kalpui ani to a herong bona kaltang hian damlo ten hena a thonin oxygen cylinder pek ani thina voin thlangin damlo za thum velin he tan puina hi andong to ani chanchin thar serti topna na tlang pui Shileng thoni na ti zi omna tura Mizoram sarkarin in kharkhipa kalpui chu cholkar khadang po seile ani Health and Family Welfare Minister Dr. Al Thanglenan he ripui leng kara antumber chu nunna chan himani ati ramchunga niko chung chu zonin COVID-19 rikai mu chuathar ain en koldam antam zok sarkar la puichon tun naya na Shileng thar black fungus sungchanga state union territory te chu invena tura anin ro manate clear non le turin thorona pe chu ti zong chu chanchin thar kan pon thei chu ani